Da vidimo taj osjećaj. Imao sam priliku testirati električne makaze Rino 63, italijanskog brenda Castellari. Čast da napravim recenziju ovih makaza mi je ukazala kompanija Golić Trade zbog mog višegodišnjeg iskustva u rezidbi i korištenju električnih makaza nekoliko različitih brendova. Mislim da znam o čemu pričam. Makaz imaju dva položaja oštrice, veliki od 4 cm i mali od nekih 2,8 cm i progresivni način rada. Imaju sve što treba za svakodnevnu profesionalnu upotrebu. Ekstra. Vrh nije loš uopšte. Mogu zavući između grana. Recimo ova koja ne treba tu. Evo zašto treba progresivni mod. Zatvorim i završim. Ovdje može. Da bih stvarno doživio kako makaze rade i šta mogu, ponio sam ih u voćnjak i cijeli dan radio s njima. Kako mogu presjeći grane prečnika do 4 cm, velike makaze nisam ni koristio jer preko toga ide testera, bilo obična, bilo motorna. Makaze sa baterijom se mogu držati u ruci, tada su teške oko 1,2 kg, ali meni je draža opcija da bateriju stavim u džep ili na pojas i kablom je spojim s makazama. Od mana koje bih mogao navesti jeste sporo prebacivanje sa jednog položaja na drugi, jer zato trebaju neke 4 sekunde, ali to se ne osjeti jer većina grana se odreže dok je nož u položaju od onih 2,8 cm. Veliki otvor sam koristio rijetko, tek kad zatreba. Međutim, nije snaga jedina koja je bitna kod makaza, već i koliko su zgodne za pristup između grana. Ove makaze mogu da se zavuku u skoro sva teško dostupna mjesta u krošnji ili žbunu. Zgodno se zavlače, šiljate su, lako dostupna. Kako postoji opcija kabla koja znatno olakšava makaze, baterija bi komotno mogla biti i veća, da izdrži bar jedan dan. Ovako sam jednu bateriju potrošio za nekih 5 radnih sati, nakon napravljenih 5750 rezova. Dok sam za cijeli dan napravio preko 7200 rezova sa još 40% druge baterije. Pored ovoga, sviđa mi se i brzina kojom opaljuju rezove, tako da makaze nikako ne usporavaju rezača kad je u svom zanosu. Na kraju, utisci su više nego pozitivni i mogu da preporučim makaze svima koji imaju voćnjak ili se profesionalno bave rezidbom.